hano mfite message ya Eglise Pentecoste ava na finali, koko Imana yanyeretse ibintu biteye ubwoba, ibintu by'amarira n'agahinda. Imana irambwira ngo ubu butegetsi bw'abadede cyangwa CNDD-FDD nje kubukuraho, ariko nje no kurimbura. Urumva hari ikiganza Imana igiye kunyuza mu ma eglise ya giprotestant, uhereye kuri Pentecoste. Hari n'ikiganza kigiye kunyura muri Kayizari mu ba CNDD-FDD. Iyi message rero uyitondere kuyumva. Sinjya mvuga ngo muparataje, ariko iyo nubishobora ugiparataje, kubera ko ni message iri jase. Imana yambwiye itariki, mbwira umunsi, rwose biri seriyezoma. Rero ni imburi iri jase cyane mu bakristo. Ndakugumbiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Iyi ni Imbabazi TV gatatu yawe wahisemo ikugezaho ubutumwa mu buryo bwose, kandi je ni Profete General Martin muri kumwe. Rero nguhaye ikaze wowe udukurikiraho uherereye hose, 5 kuri 5 wahisemo neza. Vraiment turakengurutse. Imana izaraga Kanani, abarundi kurage Kanani, izaraga Kanani y'u Rwanda ari n'iy'u Burundi, Imana iguhe kuba umuragwanwa na Kristo. Amen. Ndagaruka nkubwire ngo Pentecoste y'u Burundi ntayihari, ntinabaho. Imana irayishaka ikayibura. Kubera iki Pentecoste yo mu Burundi itagaragara imbere y'Imana? Ama eglise y'Ibujumbura no mu ntara muri province cyangwa se ruguru ya gikristo, ama eglise yemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, cyangwa se ama eglise ari reveyo iyo geza butumwa bakomoka kuri Martin Luther King ya Protestant. Aya matorero n'amadini cyangwa se amacaci n'ama eglise mu gihugu cy'u Burundi hariho kabaza imbere y'Imana. Niyo mpamvu ikizira gihagaze ahera. Imana yambwiye ngo wese aya ma eglise arafise inkoni. Eglise Pentecoste ifite inkoni. Ese Eglise Vivat ifite inkoni? Ese Eglise Rocher ifite inkoni? Eglise Bethany Holy Church ifite inkoni? Eglise Methodiste Libre, Baptiste, Abadivatiste barafise inkoni? Mana yambwiye ngo Mose ahagaze nta nkoni, ari mu ntama nta nkoni, ari kugenda nta nkoni, bombereje irafise inkoni. No kuvuga rero hari icyago kizashyikira ababungeri badafise inkoni. Hari ibyago bigiye gushyikira aba bashumba badafise inkoni. Imana ibaza Musa, ibwira Mose ngo ese ufite iki? Mose aravuga ngo mfite inkoni. Kera yari inkoni yajabukije Abisiraheli, twebwe ubu ni umusaraba uri kujabutsa Abisiraheli ari bo twebwe. None se aba bene data bikoreye umusaraba. Nagiye kubona mbona umwungeri wa mbere muri aya madini atandukanye ahagaze mu ntama nta nkoni, ahagaze mu bantu nta nkoni afite. Kandi mbonamo umwungeri wa Ntahangwa, iyi misiyoni ya Ntahangwa, mbonamo Kiremba, mbonamo Kayogoro, ndaza mbona Bombereje, mbona Vivate, mbona aba bashumba bose hazaga umwungeri n'ishengero ye agahagarara mu bakristo, ariko nkabona nta nkoni. Ubundi igice cya kabiri mbona nta n'umwe ufite umusaraba, bose barayitaye. Imana irambwira ngo kwibibi bibatunguye, ese bazambuka, ese bazajabuka, ese bazajya, ese bizagenda gute?
Imana irambwira ngo mwaranyazwe, muribwa, murariganwa, icyari umusaraba mwari mwikoreye imwaka irambitse hasi. Haleluya. Imana ibwira Mose ngo ufite icyo ati ifite inkoni, igiti kibambuza inyanja itukura. Doke igiti cyavuyemo ikirara abashinwa batazubaka bacyambukiraho. Iyi nkoni yavuyemo ikirara abanyamerika batazigera bubaka. Iyi nkoni ya Mose. Iyi nkoni bagera mu butayu babura amazi yo kunywa. Mose arataka, Uwiteka aramwibutsa aramubaza ngo ufite iki? Ngo ufite inkoni. Akubita ku gitanda cyangwa se urutare, ibuye ribaha amazi. Mwabashumba murafise inkoni. Ni ukuvuga kujya kurinda igihugu nta nkoho, kujya kurongora igihugu nta nkoho. Ibi nagira ngo nkumenyeshe ko abanyamadini bahagaze imbokoboko. N'imbwa ari imbwa yabaye, n'intama bazibatwara. Koko je marayika yambwiye ngo abarozi babatwara intama muhagaze, abapfumu babatwara intama mureba, inzoga zibatwara intama mureba. Umujura, umunyazi, shetani yinjira muri eglise agasohokanamo intama. Pastor areba, diyakona areba, mwarimu areba, abayoboye ububwiriza, inzego zose, abapastor, abarevera pastor, abungeri bakuru n'abungeri bato. Imana yambwiye ngo intama umusuma azitwara muri kure cyane. Eglise Imana yatangiriyeho ni Pentecost. Imana yambwiye ngo ndabanza nkwereke Pentecost niyitangira ni nayo yiheruka. Niyo nabonye bwa mbere, nyibona bwa nyuma. Imana irambwira ngo nta musaraba bikoreye, nta n'inkoni bagira. Bahagaze mu mifuka yabo harimo amahera, amafaranga. Bahagaze mu mpuzu nziza, mu mavewiti meza. Mugabo mitima yabo nta mavuta na make, nta nacwa. Ntabwo ari igihe ni message. Ni ukuvuga ngo iyi nkoni Mose ayikubita ku gitanda, ari intama ziranywa. Mukubiteho abarundi bararushe mwabashumba, kandi nta nkoni mufise. Mose ayikubita ku gitanda, buhira amatungo ayikubita ku gitanda, bagaburira abagore, bagaburira abana. Hondaho nibura umungeri. Dore igihugu kibuze igitoro, kibuze ubuyobozi, kibuze amahera mvamakungu. Umusanzu wanyu mugomba guha Imana ntawo mufite. Umuntu atanga icyo afite, kandi isoko irekura amazi meza ko ari yifise, cyangwa ikarekura amabi ko ari yifise. Ariko ishengero yapoteye, yazimiye, ntayihari. Imana irambwira ngo Mose turacabandanya gera Imara. Hano hari isoko irura, hari isoko iri kurura, irimo amazi ashari. Bagiye kunywa amazi, abambere bagwara mu nda, abandi birababihira, abandi birabarurira. Kandi koko ikigeragezo mu Burundi kigeze hano. Abanyumva kuko harimo n'abandi bateye imbere batazi niyo biva niyo bijya. Bageze Imara ngo amazi ararura. Uwiteka abwira Mose ngo ufite iki mu ntoki? Mose arasubiza ngo ufite inkoni. Imana iramubwira ngo yikoze muri ayo mazi, ayishyira mu mazi. Umubirizi uvamo, bambuwa ivamo. Ibyo ni ibyatsi birura, nawe ibirura urabizi. Umutangatanga uvamo, umuravumba uvamo. Havamo ubusharire cyangwa se ububihe, hahita hazamo uburyohe. Abantu banywa amazi bagira ubuzima, maya uzima. Mu rubavu rwa Yesu havamo amazi n'amaraso. Amazi ubuzima, amaraso kudukiza ibyaha. Yesu uyu munsi ninde mungeri watusova mu gihe nk'iki? Nanjye nje mva mu Rwanda nze gusengera i Bujumbura. Ni iyihe eglise turi buhungiremo? Hamase niba bimeze uko, umwana w'umuntu ninde uri bumutabare? Koko neva
ntacyo aganya. Iyo abenegihugu bamutakiye ababwira ko intama afise, impene afise, inkwavu afise, buri kimwe cyose neva aragifise. Namwe mu birondere nk'uko abirondera. Ninde uri butabare miliyoni 13 z'abarundi? Ninde uri bucungure 13 miliyoni z'abarundi? Ninde ushobora kubagoboka? Iyi nkoni turi mu isezerano rya kera, birisunika. Witwa Elisa nawe yari afite inkoni, yayikozaga ku murwayi agakira, aho ayishyize hose bigakunda. Iyo nkoni yaje no kuzura umwana w'umushenemu. Uyu Elisa inkoni ye yakoze ibitangaza. Hakibazwa rero inkona abashumba bayoboje intama, inkona abungeri bayoboje intama. Kandi Uburundi miliyoni nk'icumi ni abakristo. Niba miliyoni 10 ari abakristo, ayo mazi yakabaye adomina. Ububi ntibuba ari bwo bugaragara cyane, ahubwo ubwiza bw'Imana bukaba ari bwo bwibonekeza cyane. Uyu munsi wa none Uburundi wagira ngo nibwo bwakoze ibyaha kuruta Itali, kuruta Uburayi na Amerika. Koko niho hari inzara hanyuma y'ibindi bihugu, niho kwideparasa bigoye hanyuma y'ibindi bihugu. Ariko reka tuvuge ngo ahari ubutunzi niho umusumari. Impamvu aribo bari mu bigeragezo nuko aribo banyamugisha. Impamvu hanura n'uririmba n'ubwiriza ariho ari nuko ariho intambara izatangurira, ari naho hanyuma izarangirira. Niho Yesu ahagurukiye, iri pare ko ari naho azigaragariza. Yenda se ndavuga kugwangira uruhare, je wahabaye sengera igihugu imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5, habaga misiyo yo kwimika no kwimura. Fite byinshi ndi buvuge ko iki gihugu kuruta yenda abandi, ariko hari n'abavuze ibiruti byanjye. Ningaruka rero umuntu ahure kandi mu nyuve. Imana rero yambajije question mark, irambwira ngo eske aba bashumba barafise inkoni? Ariko agiye mwiyerekwa asanga ntayo. Nta muntu mvuze mu izina, ariko amadini reve ya gikristo kiprotesta mugiye guhigura n'Imana. Niyo mpamvu aba babungeri badashobora kuyoborana na Dawidi. Aba bashumba cyangwa se ababungeri ntabwo Uwiteka ari bubahe amahirwe yo kugabizwa Kanani. Muzabirebesha amaso ariko ntimuzabijya. Kubera ko mushobora kuba mwebwe muhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Ushobora kuba muri ku gihu cyangwa ku rusato, nyamara inka yarariwe kamasijowe. Wisake wa mungeriwe, wicunge, wirabe, wirimbure. Cyonzi cyo singe Mana, ariko jewe ntanga message nahawe, ntagabanyije ntanongere. Hano rero ibara rigomba kugwa mu bijyanye n'amayiglize. Hari igihe uzabona abo mu madini bapfuka avuga ngo naka ko yasengaga. Hari igihe uzabona abantu mu mayiglize Imana bateje ibihombo n'inyatsi ngo none ngo barakona rinza ari abakristo. Imana ireba mu mutima. Ukijijwe mu kuri no mu mwemera iramuzi, ukijijwe mu kinyoma no mu mubiri nawe iramuzi. Hano rero umusaraba kubakizwa n'imbaraga n'ubugingo, umusaraba kubarimbuka n'ishyano n'akaga n'umuhero. Buno tw'Imana ntitubaza inkoni nka Musa, iratubaza umusaraba. Ese umukristo yikoreye umusaraba uri bumwambutse
ukamushyitsa i Kanani, cyangwa nta n'uwo wikoreye. Ni ukuvuga abapasitoro nibo nabonye badafise umusaraba. Ubwo tuje mu isezerano rishyashya. Umusaraba ni ibiti bibiri, kimwe gitambitse ikindi gihagaze. Uyu musaraba nuduhuza na Mesiya, nuduhuza na Kristo. Ni ubumwe buri hagati y'umuntu n'Imana. Niyo mpamvu umukristo abambwa muri Kristo, kandi umupagani ibyo ntibimuraba. Ibyo ntibimuraba. Bivuze iki? Bisiguye iki? Bivuze ko uyu musaraba ntushobora kuba pastor utawufite wuzuye ngo uyobore intama mu kuri no mu mwuka. Ntushobora kuba umusaraba warawuciye utwaye igice, umusaraba utawusobanukiwe, umusaraba utawuzi, umusaraba ngo numara uvuge ngo uwo musaraba utazi udasobanukiwe, ngo uraza kurokora ishengero cyangwa igihugu. Niyo mpamvu mwabonye abapastori, mbaye ahaga n'umudede, intama zijyanye. Abapastori benshi mubona n'abanyamigambwe, nabo mu mashyaka, n'abahutu, n'abatutsi. Hama uwo musaraba yikoreye ni uwandi, kuko umukristo akwiye kuba Kristo. Uyu musaraba niwo wagakuye umururazi mu mitima y'abarundi, abashumba bawikoreye neza. Iyi nkoni niyo yakaba iri gutanga ibyo kurya mu gihe nk'icyo abarundi bamanjiriwe. Iyi nkoni niyo yakabaye yimura ubwami butari bw'abadede, aribo shitani yakoresheje kubabaza Uburundi. Ariko habuza abakristo bakoreshwa kurokora Uburundi, kuko Uwiteka niba areba mu bungeri bikagorana, mu bakristo ho ni kure kubi. Ofete rero niduhagarika ubu butumwa cyangwa si iyi message turi gutanga, hari inzamba n'imburi muri eglise, uhereye muri Pentecost n'abandi bose babakomokaho bemera ko ari abapantekote, bemera umwuka wera cyangwa mwemu yera cyangwa roho mutagatifu cyangwa mutima mweranda, imbaraga y'Imana mu kidivatiste, cyangwa se ubutatu butagatifu, Data na Mwana na mwemu yera. Niba ubwo butatu butagatifu butari muri wowe, ntabwo watabara Uburundi cyangwa abarundi cyangwa ishengero. Jamais. Kandi ibyo ni ibintu byoroshye kwirimbura muri wowe, ukamenya ko wujuje ubumana muri wowe. Niyo mpamvu marayika yambwiye ngo konje kwimura, konje guhindura ibintu, ntihazagire utungurwa mu bijyanye n'amadini. Koko Imana izafata mu bapagani, ifate mu banyepolitike, ifate no mu ishengero. Uhanwa ari hose, kuko abantu banze kumva, abantu banze guca bugufi, abantu ntabwo bashaka kuyoborwa na mwemu, bayobowe n'amahera, bayobowe n'imigambi. Hano rero Pentecost iri ku isonga, ikigirwamana cy'amafaranga. Pentecost iri ku isonga, ko shitani yinjijemo amahera, umurimo urononekara. Shitani yinjijemo icyo nakita umugambwe, umurimo urononekara. Hinjiyemo ibintu bitandukanye je ntari bubara, ahubwo ubizi no kundusha. Haza time is money. Mugabo muri siyasa z'umwuka, not time is money, time is prayers, God. No kuvuga rero kurangara kw'amadini, guteshuka kw'amadini, bashidutse shitani yabakuyemo inkoni iyo baritorera ariyo mwemu yera. Bayoboje ishengero siyasi, bayoboje ishengero amahera, bayoboje ishengero igifamiliye, bayoboje ishengero icyene wabo, bayoboje ishengero amashikana, bayoboje ishengero hintu navuga ngo bitari nabyo byari byiza, ariko ibiri imbere si byo byakabaye biri imbere.
ahubwo ibyari imbere, kuko Bibiliya ivuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ubwami bw'Imana bwakabaye imbere, nibwo buri inyuma. Saa hizi rero abanyamadini bararangaye, umwanzi arabanyaga, arabiba, umusuma arinjira, ahagarara hera, ararimbura, arangiza, arabahombya. None muratunguwe, surprise, Yesu aje nk'umusuma, aya mayigirize yose hagiye kuba umukubuzo cyangwa se umweyo. Deliverance y'Imana, kunyukanyuka mu rusengero, bijya bigiye guhera, bigiye kurangira. Noneho rero iyo abantu bazanye igihe, korasi y'iminota 3, gusenga n'iminota 2, utica gahunda, usanga abantu bose bubahirije amasaha aho kubahiriza icyo bakuye muri ayo masaha, aho kubahiriza inyungu bo bashaka gukura mu masaha, bubahiriza icyo nakita umwanya. Ni ukuvuga rero mesaje yihutirwa. Ibintu byose abanyamadini bakoze by'uburiganya, hari abantu baroga mu ishengero, hari abasambanira karutari, hari abajura mu rusengero. N'iyi Eglise Rocher izahanwa, mu zindi Pentecost izahanwa. Aya madini yose ntabwo bazahana aya madafari, abazirongoye n'abaziyoboye. Kuko abateye amakudeta mu ma Eglise, abagambanye muri Eglise, abibye muri Eglise, abashimusa ama Eglise, abashimusa amakorari, abaroza bungeri, ababeshyera bungeri, hano hagiye kubaho isekeza, hagiye kubaho idendereza, hagiye kubaho guhigura kw'amabi n'amabara byabereye muri Eglise zemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, bwa butatu butagatifu navuze hasi. Mbivuze ku murango, je ni Prophète General Martin. Umuntu wese wagerageje ibintu by'uburiganya n'amangetengete muri Eglise, kuboko kw'Imana kugiye kukugwa nabi, ijisho ry'Imana rigiye kukureba nabi. Ibi bintu by'ubudumbi gapapu, umuntu wese uzi ko pasitore hari inkoni yagiye aha abantu ariko atari Imana izibahaye. Hari abantu basengewe atari Imana ibasengeye, hari abantu bimitswe atari Imana ibimitse, hari abantu bihaye ibikorwa atari Imana ibibahaye. Abo bose baragiye batobatoba umurimo, barawangiza, barawica, ibintu barabiyobye. Abantu bagiye binjizamo abanyepolitiki. Ni ukuvuga hagiye kubaho ikintu cyitwa kubabaza abanyamadini, hagiye kubaho umubabaro mu banyamadini. Nababwiye ko hafi miliyoni 10 ni abakristo. Ibi birahera ku bungeri, ibi birahera ku bungeri, kuko abungeri mugiye gupfa. Bandi musara, bandi murwaza abana, bandi bibacanga, bandi muhunga, bandi mukene, ibintu byanyu bishye. Guhigura n'Imana ije mu ma Eglise ntabwo ari ikintu cyoroshye. Nagira ngo nkumenyeshe ko umuhera, ingwana zigiye kubaho, Imana igiye kubayo ubwayo. Uko iri bukubita ukuboko kwayo kukarambukira kubabaza iyi ntwaro, ntimugire ngo abanyamadini murasigaye. Barabahondera hamwe, barabakubitira hamwe. Uko ikiganza kigiye kurambukira indongozi muri leta, niko kigiye kurambukira indongozi mu mashengero. Jewe ntabwo ndi gutera inkuru nawe, nta siyasa, ntacyo nkuteretamo. Niba uri umungeri mwiza sava, niba warimitswe n'Imana sava, niba waratoranyijwe n'Imana sava. Ariko hano hagiye kubaho ibyera hariya, ibyirabura hariya, urwavu, amasaka. Kandi ntimugire ngo ni imperuka, oya, ahubwo nuko hagiye kubaho kw'igihugu wakiguze, kugira ngo hatangire ishengero shya, cyangwa se haboneke ubukristo bwuzuye, cyangwa se haboneke ivu rishya
amabarabara mashya n'ibindi byose. Ntabwo Imana izanye deliverance muri leta gusa, yizanye no mu ishengero. Hano rero hiriwe, hanezerewe abakijijwe mu kuri no mu mwuka, bagasengera igihugu, bagakunda igihugu, bakemanga igihugu cyabo, bagahora barira ku manywa na nijoro, abo barahiriwe. Ariko abantu bijanditse, shoje nkubwira ngo nibigushobokera urare wihanye. N'ubu butumwa nibigukundira ubuparateje hari umuntu uzi cyangwa muziranye, umubwire ngo ihane yenda hari igihe wababarirwa. Simbize ko yagiye wababarirwa, kuko muri uku kwa kane Yesu nahonyora ibirenge bye hariya, urugi ruraba rukinze. Muzahamagara nk'uko kwa Nowa bahamagaye Nowa agakinga, muzahamagara nk'uko Petero bahamagaye agakinga, cyangwa Simoni. Ntabwo biza kuborohera. Yego, Umwami Yesu wihanye arababarirwa, usabye agahabwa, ushatse akabona. Sabiye umuntu wese uko ari bubone, kuko ari buseruka imbere yawe. Kuboko kwawe gukiza kubabarira kumubeho, ko kwihanya ababarirwa. Hama uduhe kubabararwa muri Kanani, uturinde guhona no kurimburwa n'umujinya n'uburakare byawe. Kandi Mwami, turiyandikishije mu izina rya Data, amen.